Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Nikizima Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu elamigama ngo-MC Pholobaso Andile wakangcobo sikubingelela ke bukhoma namhlanje ngingahambi ngedwa ngihamba nodokotela omkhulu DR.Mhlongo unjomane kaMgabi ophuma lapha ezweni laseMgababa khona la eDurban kwaZulu Natal isifundazwe sikuso siyabingelela ke umhlaba wonke jikelele sibingelele worldwide siyabingelela kuma province ahlukahlukene sibingelele kakhulu izifunda ngezifunda suka cishe ngathi ngibingelela nezigodi phela ngoba thina ngakithi nje izigodi cishe ziyisithupha khona isigodi sasemnamani khona esasendaka khona esasemnyameni khona esasemsilili khona esasenonoti khona esasehoqweni hayi man nginkunzi kodwa ngiyayazi yangakithi indawo yazi Mhlongo uyayazi neyakho cha asikuphethe ukubingelela abantu ubatshela ukuthi udabuka kuphi nanokuthi udokotela uMhlongo uhluke ngani kwabanye udokotela zisuka nje sibingelele kakhulu siza ngamabhomu namhlanje pholoba asibingelela kakhulu ubingelela yona udokotela uMhlongo bathi babakazi into ziyenzeka ma usifuna usithola lapha eintabeni zaseMgababa lesidabuka khona noma lesizalwa khona ngaphansi kwenkosi uLthuli uMadlanduna bathi isigodi ke emagcino so ngisusile pholoba makhuluma ngezigodi ngoba nami isigodi sami ke emagcino kubizwa kanjalo nje pholoba kuthiwa isemagcino siyabingelela ke kwena osekhaya ohleli kusofa nawe semotweni into ongayenza bongamesana imisi imoto masuhlala phansi ngoba le indaba esoyikhuluma zidinga umuntu ohleli phansi hayi umuntu ohambayo. Nikizima Africa worldwide abantu abaningi bayahlupheka futhi basenkingeni kodwa uMhlongo namhlanje uzoyilamula leyo nkinga obhekene nayo njengoba abantu banenkinga yesilwane. Okay, ngifuna siqale ekuqaleni ukuthenini yini isilwane and lesi silwane sikhuluma ngaso asikhulumi phela ngekade nganiya kwethu asikhulumi ngenja asikhulumi ngeguvu asikhulumi ngemfene asikhulumi ngenkomo asikhulumi ngomnenke asikhulumi ngoMickey Mouse asikhulumi sho nangesilwane lesi esihamba ngeenyawo ezimbili esinomsila ngaphambili kwayisho ubheka umuzi umuntu akalithuli sengisha amadoda cha sikhuluma ngesilwane nje sosho uMhlongo mhlambe ke sikuleze ngiyishilo mhlambe futhi asikho kuleze ngiyishilo ake sizwe ukuthi isilwane esini lesumhlongo azosithothisa ngaso yini isilwane pholoba ke silehle kancane upholoba uthe uMhlongo uhluke ngane zabantu abalaphayo bonke iqiniso pholoba ngoba emnyangeni kudingeka iqiniso kuphela mongenala iqiniso bayoba lapha abantu bangasindi ngenxa ukuthi kwanhlinziyo yakho ayinalo iqiniso lokuthi ukhona into angayazi ngiqonda ukuthi pholoba ziyasuka ke ziyakhala manje isilwane pholoba yinto elimaza impilo yomuntu pholoba ukuthi ibambeke ingaqhubekeli phambili ngiyakuzwa mina masikhuluma ngesilwane sikhuluma ngezinto ezahlukene ngicela uphinde nginabe kancane isilwane akuyona into eyodwa isilwane esihlukene kufeke kube isilwane esumgcula pholoba ekuvuswe umuntu emathuneni isilwane sokuqala umgculi igama laso okay ekuvuswe umuntu emathuneni pholoba wazovuselwa kuwena okuzwe umuntu kuthiwa ubonakele kwesisikhathi aqanjela makuthiwa ubonakele endaweni ukuthi kusuke kuvuswe leso silwane esisipoki pholoba sekungashiyana ulimi leyigodi suke kukhulunywa ngomgcula umungcwi abanye basho kanjalo futhi pholoba umuntu lo osuke evuswe emathuneni ngisho ma unomungcu ngisho ingane ayikwazi ukuhlala pholoba ingane nje straight ngenxa yokuthi ngasikhathi uhlangana nomuntu wesilisa wena esikhundleni sokuthi kube mnandi lento enisuke niyenza nijabulisa kuphenduka kudla umuntu uqale pholoba wena umuntu wesilisa ogane nalomuntu ungakadli pholoba okumuza umunye emakhala ngokuthi unkosikazi wakhe unamanzi unkosikazi wakhe umanzi unkosikazi wakhe unjani kuphela kusuke kuvuke lo mgcula le kwaqale kwayijabulisa wona kuyaqamba kuze umkhwenyana sekuqale lo mgcula wayijabulisa pholoba wona ekamerweni usedamini wena uzobhukuda wena pholoba isilwane sokuqala ke leso sizoba nesilwane sesibili ekuthiwa umantindane pholoba bakwakhela umantindane bakuvusele wona pholoba uhambe nomantindane wena ngathi into entindayo nje untekintayo nje pholoba engimoshela izinto nje pholoba nayo lento futhi iyabadla abantwana pholoba lo daba esikhuluma ngalo lengithinta kakhulu ngoba khona abantu abangenazi ingane pholoba namhlanje umuntu uyawuthola umendo ucaka ukuthi umendo uzuphele ngenxa yalesi silwane esidla ingane zakhe pholoba methi uyahlangana nomuntu osilisa esikhundleni sokuthi isidoda sambe siyoshaya iqanda
afika kuMatindane sokukhongozele pholoba afika phonse kuMatindane lesi sidoda kufanele sebangabe senza ingane siphenduke sibilutho pholoba singawenza umsebenzi waso isilwane sesingakulo sesibili pholoba sizoba nesilwane sesithathu umkhovu pholoba sizoba nesilwane sesithathu umkhovu pholoba nomkhovu kunazi izinto ezinakalayo empilweni yomuntu kodwa isiphetho salelwane asikho isilwane esikwazi ukwenza into siyenzeke ngempela zonke lezi zilwane zikhonela ukuzomosha impilo yomuntu emhlabeni asikho isilwane esifika nje ngoba sokuvakashela kuthiwa sokulungisela pholoba kuzoba isilwane sesithathu inyoka pholoba abantu bayakwazi ukwakhela inyoka izogijima eswini sakho ifike iphile eswini pholoba yabona oza umuntu ethi uma ngalala nomuntu wesifazane ngibuya isituku kuhlungu ngisho usingezasi sami kusuke kukhona inyoka lo muntu enesilwane esiyinyoka pholoba esaplanta noma esafakwa ngaphakathi kuyena ngomuthi hayi ukuthi safakwe ebone phila izilwane ke ihlukene pholoba nangokulashwa kwazo futhi kuhlukene ukulashwa kwazo pholoba manake uthi njomane kufike khona umuncwi yes kubo Mantindane yes nanku umkhovu yes sekusibona ngalabo abahamba ngezisu phansi ke manje yes pholoba izona zinto ezixakanisa empilweni yomuntu izona zinto ke pholoba bona abantu benezinkinga ezahlukahlukene ekuyizona ezizinkinga ezimpilweni zabantu pholoba nje basikhuluma nje ngiyohlola esangomeni yes noma kunomuntu ongibonelayo umthandazi right uthi zimile nje izinto zami kungenxa ukuthi mina nginesilwane yes usuke khuluma ngalezi zinto usuke khuluma ngalezi zinto ke wena masuhlolile buzaka ukuthi uhlobo luni lesilwane pholoba ngoba into elimaze igama lezangoma noma igama lezinyanga kusuke kuthiwa isilwane mase belapha ngendlela eyodwa kanti lezi zilwane njengengena ngendlela ezahlukene nokulashwa kwazo kulashwa ngendlela ezahlukene pholoba kuthiwa buza akubuzwe uhlobo luni lesilwane angithi ubuzile ukuthi malini emkhulu kungisiza washo ube nelungelo lokubuza nje ukuthi malini buza ke phela futhi ukuthi isilwane sini hayi inyanga uyisaba usuyikhokhela lo muntu nje obuze kuyena nje ubasi kuyena naye futhi ubasi ngomuthi wakhe kuwena so dlalani mabuza buzana ahlabele phambili sinikeza abantu inkululeko yokuthi bekhululeke yes babuze phela bakusuke ngaliwa phela ukuthi mawuthi wena nginesilwane uhlobo luni lesilwane khona uzobona lapho ngenxa ezinye inyanga pholoba ziwulimaza ngento eyodwa umsebenzi zilapha ngendlela eyodwa izinto ezahlukahlukene nokungangeneki nje kuthiwa ukabhekwa phela loya inyanga imane eshine nje ubona noma ukudla amalamu noma simnyama pholoba uyabona siyabukeka nje straight pholoba akufunaki moyinyanga usabeke ngoba ukusabeka kulapha into elapha yamakhambi lawaxotshwayo pholoba Jomani right sengihloleliwe ngatshenwa ukuthi isilwane esukuthi letha sise mhlambe bathe sinyoka mhlambe kuye kuthatha isikhathi esingakanani makukuthi inyoka ngiyazi ukuthi okunye kuncike ekuthenini mawumhlolela umuntu uphinde utshenwa amakhehlo ukuthi uzomsiza kanjani lo ngoba ngeke kube hleze kuyindlela efanayo ingacisha ifane kodwa kunezinto ezithile izoshuwa amakhehla kubona amakhehla ukuthi msize kanje lo muntu but asibuke ukuthi ngokujwayelekile kwi-experience unjomana nayo abantu abaningi asebeke bafika kuyena mhlasimbe kuye kuthatha isikhathi esingakanani kunzima kangakanani kwakona ukuthi ekwazi ukuyikhipha mayishokoko futhi neprice usalisubatshena abantu bakulindele pholoba izilwane ilashwa awukwazi ukukhipha isilwane uthi ukhisha isilwane ungayithenganga inyama emnyama mawuthi inyama emnyama usupholoba yangaphakathi le yangaphakathi awukwazi ukukhipha isilwane ingekho loyo nyama kuzona zonke lezi zilwane kuzoba awukwazi ukukhipha inyama emnyama pholoba insila yakhe ingafunwanga mawuzokhipha isilwane fanele kufunwe nensila yakho pholoba ngoba phela makukhulunywa ngesilwane kukhulunywa ngento elandela iphunga lakho pholoba ozwe umuntu azakubaleka athi uyohlala kwenye indawo kodwa isilwane simlandele lapho inkinga ayikho kuyena emzimbeni inkinga ikephungeni lakhe lento isetshenziswe ngephunga lakho pholoba wonke umuntu okhandela isilwane noma wonke umuntu ohlanganisela isilwane kusuke kutholakala insila pholoba wabhilwa nensila yakhe pholoba lezo silwane siyomlandela lapho so nokulahlaka iyadingeka insila ezongena emgodini pholoba aphalazele kuyona ngithwasisi kodwa ngiyasho lokho sokuncane sengikushilo njomane uthi wena asithathe irazor simphala umuntu noma uthi asithathe ikama simphala umuntu insila yakhe noma kunento yokugqoka pholoba angithi upholoba uzofika ezobhula egqoka amasokisi angithi upholoba uzofika ezobhula eswenkini angenze sho ngalelo la ngisokisi lami liyanuka pholoba mengingabanga njalo sinayo futhi enye indlela yesibili ukugunda nje
nje inwele kancane pholoba ngithi uyaqonda ukuthi inwele insila yakho Okay. ukugunda nje inwele labo sisabane master bayazi ukuthi simesane sicele nje sithi agobe kancane sicela ukuthatha la kancane inwele zakhe la ngemuva mase sijumpula pholoba sambe siyofaka emgodini enye indlela yokwenza pholoba mawukuthi akwenzeka kanjalo uyavula la ngaphakathi eskibheni noma isengubeni noma ila ngemuva mase sidabula ibheji pholoba leli kancane akusikona sodabula ingubo yakho yonke cha sidabula ibheji leli laphezulu sithathe lona pholoba ngoba sifuna lento osukujuluke ngayo noma kade uyigqokile pholoba wafudumala ngayo yona into esisebenzisayo pholoba ngeke usilapheke isilwane zingekho lezo zinto pholoba ngabeka imali zinjani ezekhwapha ukuba strong mangase kuthiwa sicenta kuzona zijule kakhulu pholoba nazo ziyasebenza kunankinga njengoba nasigene sigxile kulento Yes. sibona abanye bethi isilwane mabezoskipha umuntu noma bezosilahla Yes. bafuna ukukuthatha beye nawe empophomeni yes empophomeni ake ngikhulume nje ngolwazi enginalo kubantu engiye ngahamba ngayo bashutha abanye babo abanye bengibalunguza makuthi ngiyoshutha abanye ngibona benza Yes. ngiyinsizwe elunguzayo awu so ngilungizela kona njalo nganiza kwethu ukuthi ngibuye ngikwazi ukunixoxela hayi ngoba kusuka ukhona engifisa ukuthi impela ngikujobelele bese kungenelisa mhlawumbe ngidlule kulesi sigaba ngoba nakho Yes. somkhathanezo kodwa ke hayi angisale sengisho nje ngoba vele ngisuke ngifuna ukulekelela yes uthi hayi ke abesilisa la empophomeni ngizongena nabo la kusho ugobela noma umthandazi right ethi abesifazane ngiyongena nabo lapha ya njalo abantu besifazane ijwayele ukuba sendaweni esicashile Khoso. thina ngoba siyabuza ethi hayi ngenzela ukuthi nje bengabonwa abanye abantu Right. njengogobela ungowesilisa uyalapha ezantsi omunye ngenhlanhla uhambisho nanomfazi wakhe mabebuya abantu besifazane mabehumuza la ngoba bayinqwaba phela sihamba phakathi kwabulana namakhamera nama microphone uthi umunye uthe ubaba mina ngishiya iphenti lami nje lapha ya isilwane ke sosala siyitika ngele lo phenti lezo ikhonto njalo ikhona pholoba into eyiqiniso lemsulu angithi njengoba sikhuluma ngezinsila pholoba sikhuluma ngeinsila ezisuke igqoka umuntu ejulukile makuwukuthi kanjani nalo iphenti liyasebenza pholoba kunankinga mana nje manje into enzini ngangake emzimbeni womuntu ndoda bese kumiwa ngephenti angithi phela iphenti pholoba makuwukuthi leso silwane asivali impilo kuphela size silale nawe sidike ngokocansi sekuyaphoqa ke pholoba ukuthi akuba into yangaphansi phela ngenxa yokuthi lesilwane esumkhwenyana kwena okay makuwukuthi kukhishwe inwele kukhishwe into eyinsila yakhe eseceleni sisuke sivale impilo yakho noma sivale into zakho ukuthi zingalungi mebebuka abantu benesidina mebebuka abantu benesigcwaqi mebebuka abantu bafisa ukushaya umuntu akushela uright ekuthanda kodwa ekhambeni kwasikhathi angabe sakufuna kusuke kuyisilwane leso esikuwena emzimbeni esimosha izinto zakho kodwa once saqala salala nawe sayitika nangokucansi sekufuneka iphenti ke pholoba straight abantu besilisa abaningi baletha ama case la kasiyaviva inyanga thizeni yathi angikhumula ianda yami noma yathi angikhumula isikhindi sami sisingcwabe kanti usiyangithwalisa mangiyohlola kwenye indawo kuthiwa ngangithwala ngaleyo ndawo niyinyanga ninodwa nibuye nenza abantu bexukuzeka ingqondo bese niqhatheka nodwa but sihlaziyela ukuthi nakhona ekulahlweni kwesilwane uyasithatha isikhindi sendoda uthi asingcwatshwe lapha ngaphansi komhlabathi bese kube ukuthi abanye bazothi hayi wayengakukhipha isilwane wayekuthwalisa hayi pholoba akwazi ukwenzeka lokho kodwa futhi angifuni ukuthi akwazi ukwenzeka exact ngenxa ukuthi abanye babafothi sisebenza nabo basebenza ngendlela ezahlukahlukene ngicela ukusho lokho pholoba ngemfihlo yamanzi ukhulume ngempophoma lapha emanzini pholoba kufeka ubulwandlu impophoma usiziba kuzoba umfulo ohambayo sisiphiwe izinto ezahlukahlukene pholoba ekuthenini umuntu asebenzise kulohlangothi lokho kungenzeka mina ngisebenzisa impophoma pholoba ngiyama kuthiwa ngithunyiwe odabeni lalowo muntu oyedwa mhlambe kanye ngenyanga kodwa hayi ukuthi ungathatha abantu hayi ukuthi ngingathatha abantu ngiyobaholela ngenxa yendlela pholoba yegolide engiliphethe noma ngendlela engiphakamise ngayo umsebenzi wami pholoba hayi ubugwala futhi cha pholoba into zethu njoba uqonda kaMhlongo ukuthi sisebenza ngento yasolwandle nkosazana somandleni pholoba izinto sizibika kuphi pholoba olwandlu mina ngeke ungizwe ngidlala ngisho nalento ekuthiwa indlondlo yamanzi pholoba ngigijima nayo ngihambe ngithi hayi nayi kundlondlo yamanzi challenge ngoba ngibona abantu benza ngenxa ukuthi angiphiwanga pholoba mina into yami ikhuluma olwandle pholoba mangithiwa ngifica olwandle ngikhuluma nolwandle pholoba sixoxa indaba nalo ukuthi ade likude mangiza siyaxoxa pholoba ngixoxe nalo mase liyasondela olwandle sizokwenza umsebenzi ngiqonda ukuthi lento yamanzi nempophoma nani kuya ngokuthi umuntu uphiwe toni lapho pholoba mina nje impophoma imfula ehambayo kusuke kukhona isigaba engiyosilungisa engeve futhi ukuthi mhlambe njalo ngosuku ngigijimela khona cha ngiyaba lapha abantu ngalo ukuthi ngihambile ngahamba ngaye impophoma noma ngaye emfuleni abanye abantu bafuna bethi mapholoba yes ngiyabonga yes ngibonga ukuthi
uyasiqwashisa ngezinye izinto Yes. ngokunyuke sekunzima. Alright. Sikhona isilwane esikhishwa ngokuthi siye enkonzweni silalana into ucansi olungasungula. Lutho-ke pholoba lapho-ke, lutho-ke pholoba. Kusuke kumuntu oyoyixakelwa inkanuko leyo noma eyixakelwa into zakhe pholoba. Okay, ake sishift enyangeni esuke igaqele lo li customer. Ake sibuke ikhasimende ke manje. Yes. Nali ikhasimende lithi mkhulu ngiboka ukubheka mkhulu. Yes. Kube khona into ekhuluma kumina. Ngihashuke ngiphele nya. Kusuka kuyisilwane noma idemoni noma yini awutodise lo muntu othi mayibuka inyanga yakhe bese bona ngathi iyeke ukuba ubaba kodwa abona ukuthi bengakuhle ukuthi belahlane phansi. Usathane pholoba, idemoni iyona yonkuntu moya omubi pholoba. Ngoba akwazi ukuthi lo othola khona usizo pholoba, ufisela ukukhumulela umuntu othola kulona usizo pholoba. Umoya omubi lo pholoba. Ngicathi uyazi lapha kamhlongo ukuthi amathwasa mangaka pholoba. Kodwa liko ngisho lilodwa ithwasa engake ngafisa ukulala nayo pholoba izinkamba zedlozi ziyamgeza umuntu ngisho kade emubi uyaphenduka abe muhle kodwa ngingaze ngididekele kulonto pholoba ngenxa ukuthi ngiyayiqonda umsebenzi wami ngiyawuhlonipha futhi ngiyazazi ukuthi ngifunani Kodwa inyanga inalo ilungelo lokuqhanyelwa. inalo ilungelo lokuqhanyela kumkalo. Okay. Ingakho ke kungekho right ukuthi uzolashwa umuntu ongenayo unkosikazi ngenxa ukuthi maye eqhanyelwe lo muntu uzoyapi ngoba fanele ajikele kuwena pholoba. Oh. Ingakho ke pholoba ngingafuni ngeke ngisho ukuthi nalapha ekhaya noma ngane yami ngagula kanjani ngithanda isizo omunye umuntu kodwa izingaye econtainer iyo lashwe container moyo olahla bheka umuzi umuntu ahlala kuwona bona ekhaya kuqala ukuthi nabo round nabo gogo bakhe nabo omkhulu bakhe nazi ingane zakhe nazi intontoni kodwa mozolashela nje container hayi ngiyakudabukela uyozwa ngelila ngakuthiwa icontainer ivaliwe wena walala khona phakathi wathi uyaphaphama ngoba mase bevuka pholo bekwenzeni lemkhuba baphaphama bathi bebengazi bebethunywe idlozi pholo. Ithwasa lithi isilwane baba. Mhlambe ukucaphunela abanye odokotela Yes. noma usixoxele wena ukuthi ugwema kanjani ukuqhanyelwa kwamathwasa ngoba babantu egcineni. Yes. Kodwa mase beyithole bese enkonzweni yasekamerweni sekufika inkamba usethi ngasho ngifika baba ukuthi ngihlushwe isilwane lento imani ithi ngihambe ngiyokwenza ukuthi ngibambe nombani wena ugwema kanjani ukuqhanyelwa kwamathwasa noma ukuba semfuthweni okuzizwa ufisa inkonzo yasekamerweni ubuse sephehlweni. Pholoba ngithi kukhona izinto umuntu mayethwasa iziyekayo ukuzidla. Nazo Amaqanda awuwadli. Ucheese awuwudli. Zuqemuze imazala ekhaya. Zuqemuze pholoba yabona. Mina inyanga nginalo ilungelo lokuyidla yonke lento ngoba nginonkosikazi phela yabona. Kodwa wena osuku uzolasha uzothwasa uyamiswa kulezinto. Kusuke kwenzela ukuthi emzimbeni wakho ayingavuki imizwa udla izinto ezivusa imizwa kodwa egcineni wena ufuna ungavukelwa imizwa. Kukhona izinto iziyekayo mongenwe idlozi ufuna ukuphumelela noma ufuna ukuya lo ufuna ukuya khona. Enye into pholoba kuyasiza ukuthi mawugobela sondela phela kubantwana bakho bedlozi ukwazi ukuthi uphile nabo ubonde nabo kwenzela ukuthi lezi zinto ozothi mawuhleli lenixoxa ngazo ngokukhulisana nokwedlozi athi umuntu noma esefuna ukwenza iphutha akhumbula amazwi akho wawasho ukuthi ayiwathi ubaba mase kuyalunga pholo bacabange wena ayeke yonke lento omkhuba afuna ukucasha nje ethi kufika isilwane hayi ucasha pholobo uMantindane semkhipha kanjani umuntu siyamkhipha pholobo sifuna inkukhu emnyama pholobo okay sifuna inkukhu emnyama noma inkukhu embovu zimbili igabi inkukhu emnyama noma inkukhu embovu kuzosebenza yona insila futhi pholobo ake ngiphinde ngichaze pholobo makulashwa lokhuzana ispoki bathi intoni umuntu noma imgula usetshenziswa into efile pholobo usu kusetshenziswa usu lenyama yangaphakathi ekuthiwa usu okay makulahlwa into ephilayo umkhovu kusetshenziswa into ephilayo yabona kodwa ibe mnyama pholobo zimbili igaba makusetshenziswa umuma kulashwa lo amuncu loba kufuneka inyama emnyama lesekuthiwa usu makulashwa uMantindane noma uTokolotsho kufuneka inkukhu emnyama ephilayo ezobulawa pholobo inyoka uthe kufuneka nakhona enyokweni kufuneka indlokuzana inkukhu pholobo okay ngoba into ephilayo pholobo into ephilayo ibulawa ngento ephilayo into efile isetshenzwa ngento efile pholobo isilwane siyakwazi ukuthi mawukade udlondlobele mhlambe siphi impawu zokuthi ngibone ukuthi mhlambe isilwane lesi ngale kokuhlola yes isilwane into othi noma kade right unemali unamabhizinisi uye yonke into kodwa masifikile empilo yakhe ifika imoshele zonke izinto unkosikazi uyahamba mona nesilwane
umakoti uyahamba monesilwane, umsebenzi uyaphela monesilwane, umendo uyaphela monesilwane. Abantu abakufuni wena uyabathanda abantu uyabasiza abantu abakusiza. Abanye abazi bakuthembisa izinto eziningi ukuthi uzokufana emsebenzini kamasipala, ngizokwenzela u1 no2 no3 kodwa mase kufanele benze bangenzi. Ubobamba lapho ukuthi kusuke kuyisilwane leso esisuke sikuwena. Abantu befuna ukusiza kodwa usizakala, abantu befuna ukulekelela kodwa mase kufanele bakusize kube khona isidina. Kunomuntu upholo omuhle ngendlela ezisimanga, ngiyambona lo Sisompofu kade kwasho ukuthi unesilwane kodwa uyasikhipha futhi akasizakala. Isilwane ke pholoba yinto efuna ukukhishwa ngenxa yokuthi impilo yakhe ayikwazi ukuqhubeka iye phambili. Makuthiwa nje ubelethe isilwane pholoba uhamba naso. Mana-ke usebenzela kuphi wena nje manje? Sisebenzela eMgababa area 7 pholoba ngakamthathelwa esitolo. Yiziphi insuku osebenza ngazo kanye nezikhathi? Sisebenza kumsombuluko sigcine ngomgqibelo abathi abanyisabatha. Izikhathi zokuvula sivula ngo8 ekseni sivale ngo6 ntambama. Oh, manje nje manje ngiphatha malini mangisafuna ukuhlola nje kuphela? Yes. Mawufuna ukuhlola ufaka 500 ipholoba namakhandlela amabili nje amhlophe qhwa. Ikona okuphathayo. Sigqoka kanjani masifika lapha? Ngayihluphela ibhluku lami ngowesifazane engabi ndaba yalutho. Ibhluku alingeni kaMhlongo. Mawukuthi uligqokile ibhluku enza sure ukuthi ufatha indwangu njengomuntu okhuliswe kahle. Phatha indwangu nje mase uyabhinca phela mase ungena entombeni. Akukwazi ukuthi ungangena nebhluku endlini yabantu abadala phela. Ngisuke eGoli kunalabo dadewethu abamala eceleni komgaqo abadlulisa okuthile. Yes. Manje nami ngifisa uqala ngiyithokozise manje ngizohlola kaMhlongo. Yes. Nakho ke eThekwini amanzi ayahlupha nje ububona nje ko Phoenix kunzima, ko Khonobia kunzima, Verelem kunzima. Yes. Angisagezanga ke ngiqeda ukuyithokozisa ukuye enkonzweni nalo dadewethu obengidayisela lento ekuthiwa ukuthaphuza. Yes. Ngiqeda kuthaphuza ke nje manje. So ufuna ukungena esigodlweni. Ngizohlola manje. Hayi awukwazi phela basokhogela phela pholoba. Angithi before ungene wena. Ujika u500 nje. Hayi ungajika u500 pholoba kunokuthi kunakala izinto zonke pholoba ikhona esigodlweni. Oh, Unakala izinto ungajika pholoba u500. kodwa udadewethu phela ukuma period. Uyazi ukuthi kuma period uyasondela yini efanele ayenze obengazi ke kumsuke sesemagcekeni. Yes. Ithini? Uyasondela pholoba ahlalela ngasemnyango. Okay. Yes, ahlalela ngasemnyango ukuthi kuyena gqobo zobhula. Siyamtshela kwesisikhathi ukuthi akajika abuyele emuva buya kodwa kwesisikhathi mezokuncikala ngasemnyango pholoba ngoba into eyinkinga ukungena pholoba empepweni ngoba wazi nasemakhaya ukuthi akekho umuntu ovumele ukungena empepweni eseyinsukwini zakhe. So nesigodlo siyafana nalendlu yempepho esakhaya mayelana nenhlonipho kuyahlonishwa nasesigodlweni. Umuntu ophethe icubo zesilwane thizeni. Yes. Ngabe uphethe icubu zomphefumulo ofana nami umuntu njengawe. Yes. Umuntu njengawe. Asikuye kuwa MC pholoba sothi mhlophe umuntu nje ngoba abantu bonakelela ngaphansi. Yes. Uyamamukela esigodlweni sakho? Cha akadingeki pholoba. Okay. Akadingeki sifuna into ehlambulukile pholoba sifana nolwandle uthini. Yabona nje basisuyile ukubuza inkosazana nje yasolwandle pholoba nezinto zethu ziyahlambuluka siulwandle asifuna into engcolile pholoba. Usikhipha amalini isilwane? Isikulane su7500 pholoba. 7500. Awukubalile ukuhlola. Angikubalile ukuhlola lapho. Okay. U7.5 kodwa ngaphezulu kwalokho siqale sihlole pholoba. Sicheke phela ukuthi inhloboni esilwane. Mhlambe mase sichecka ke kuyoshintsha iprice pholoba kodwa nje ku7500 okujwayelekile isiqalo leso pholoba. Ningizimu Africa worldwide behleli nodokotela uMhlongo ngiyafisa ukuthi uthathe ipeni lakho nephepha ukwazi ukubhala inamba zakhe masibuya ngala emarket. Asithi shwe emarket masibuya na kanjani sokunika inamba bese simnika nemfihlo enkulu ngomhlongo. So isho ubugaga. ISiyaviva TV1 kwethulela umncintiswano wokuwina isamba sika 20,000 wamarandi. Ungabisapholisa amaseko zama inhlanhla njengamanje. Thumela igama elithi Siyaviva ku 31675 noma ikangaki ukuze uzibeke emathubeni amakhulu alomncintiswano. iSMS ibiza u150 kanti ama-SMS amahala awasebenzi. Sicela nibukele ke nemphumela njalo ngolwesihlanu ebusuku ngo8. Mhlawumbe ungase ube ngokhethiweyo kulabo abaseke bavota bese uphiwa isipho. Mosado usijoyina sikwamukele kuSiyaviva TV1 sikhumbuza ukuthi sicela ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe ngale kwalokho enza sure phela ukuthi nawe uyacomment awusike lakhe lijikayo uzwile udokotela uMhlongo noma uzwanga ube uyafika udokotela uMhlongo uthi cha inyanga inelungelo nganiza kwethu lokuqhanyelwa amathwasa awanali ilungelo lokuqhanyelwa. Yes. Sigwema ushizi sigwema amaqanda nokunye njomane ake sikhulume ngesipantshi. Okay. Enisifaka ezindumbeni zenu. Esani isipantshi eindumbeni zenu. Nami ngisabuza pholoba ukuthi siyapi isipantshi ezindumbeni.
Mina pholoba lapha kaMhlongo asikho isiphantshi. Okwakho isiphantshi asingeke. Umuntu uhlala ocansini pholoba. Siyapi isiphantshi endumbeni uzohlangana nomuntu wesifazane nibukane emehlweni niphulelana nenobabili endlini. Asifuneki pholoba isiphantshi lapha kaMhlongo asikho awusoze wasibona. Kuwesike pholoba kwezinye igodlo uthola nombhede pholoba. Kwezinye igodlo kuba khona nombhede. Umuntu uyabhula nje uleke ejeqeza umbhede lapha pholoba phezulu lapha. Asisebenzisi sina pholoba isiphontsho. Njomane uthini umthetho womuntu osuke yomlahla isilwane owesifazane ulahlwa uwedwa ulekelelwa amathwasa ulekelelwa umngakho uyisebenzise iphi process ngoba kuyafika esigabeni sokuthi enikhumule pholoba kwazi ukuthi uyindoda ungalapha umuntu wesifazane uwedwa. Mina umsebenzi wami ukuthi ngifaka amakhambi ngifaka imithi kodwa mase kulashwa ngisebenzisa bona labantwana bedlozi abakhona egcekeni engimtshelayo ukuthi enza ukuthi akuhamba yokwenza ngibuye ngifaka umuthi enza ukuthi ahamba yokwenza ngibuye ngifaka umuthi enza ukuthi akwazi ukuthi mina njengendoda ngahamba ngiyokhunyulelwa umuntu wesifazane imkhuba phela pholo ungakhohlwa umuntu nami ayikho into enqunyiwe emzimbeni wami so ke ngisuke ngigwema lonto ukuthi umuntu akasizakale ngendlela owesifazane akasizwe owesifazane pholo. Njomane kusuke sekwenze njani kube khona imithi enithi kuzofanele ingane yala ekhaya encane engakathombi engakazenze lutho kube yiyona exova lo muthi engizohlamba ngayo lo muntu. Yes. Yini enisuke niyifuna kulomntwana ohlambulukile noma kwenzekalana enhle ngaleso senzo noma into enjalo uyayihlaba umuthi wenhlanhla pholoba umuntu wenhlanhla ukwazi ukubanjwa umuntu oqomayo pholoba ohambelana namadoda umhlaba wonke umuthi wenhlanhla ufuna umuntu osemncane okuyena yena ngoba noma ngawugaya pholoba ngiyayidinga balapha ekhaya bazibathuka abantu bebona ngigaya imithi ngisondezana nezingane ezincane lezi engazi lutho ngiyazi mina ukuthi kusuke kuumuthi kwakona ukusetshenzwa kwengane ukusondela kwengane ezincane zizobamba lo muthi umphumela uyoba muhle ngelinye ilanga sikona ukuthi ngithole ngazi ingane zami cha ukuthi nje kuphela mayisondela njengengane ezisemadlozi engakalali engakenzi lutho kukhona umphumela omuhle ongenziwa yilo muthi mayuzuthinta wona ngiusebenza mina pholoba. Before sivala Njomane sicela usiphi inombolo zakho bese usibalela into ezinhlanu umuntu angathi mayifika kaMhlongo showcase asizakale ngazo asibambe 083 406 8658 asiphinde 083 406 8658 asisho pholoba ukuphakamisa amabhizinisi uyaliphakamisa ibhizinisi lomuntu lingisha ngabe liphansi pholoba isitolo sesiyaphela yonke into seyiyaphela isitifiketi secishwa sidabula siyaliphakamisa pholoba sizothwalisa pholoba manake mawuthi uyathwalisa uqonda ukuthini Njomane igaba ezahlukahlukene ukuthwalisa pholoba ukuvusa umuntu wakini ongasekho pholoba sikuphakamisele na sikuthwalise ngaye angithi ukuzwa abantu kuthiwa bathwala ngabantu abangasekho imlokhuzana izicubu zabantu abanye bathwala ngezilwane abanye bathwala ngezinyoka abanye bathwala ngani thina sikuthwalisa ngomuntu wakini ongasekho oyidlozi pholoba ngamanye amasi kwashela umuntu oyisidalwa kube uyena ozokwenzela izinto uqoqobale pholoba uhambe ngeimoto ezinkulu ngenxa yalomuntu esikuthwalise ngayo pholoba. 3 Okwesithathu pholoba igceke siyalungisa mhlambe ekhaya niba nenkinga niphathwa izinyawo zonke anilala izilwane ziyankinya izilwane zenza njani izilwane zenza kulala nezingane ekhaya izilwane zenza izinto ezahlukahlukene ubunhlanhla bukho siyangena pholoba lapho sikulungisele thina. Number 4 idlozi pholoba akekho umuntu ongakwazi ukuphila aphumelele idlozi mali ngekho pholoba kahle kahle idlozi lifana nentomgogodle empilweni zethu siyalungisa idlozi kugelekele sihambe silikhiphe liphumele ngaphandle mase liyabuya mase libuya alikhulumi kuwethina pholoba likhuluma kuwena mnikazi walo usuthi into umsamo ke amanzi amnyama pholoba siyawageza nje straight amanzi amnyama emsamo pholoba ngenxa ukuthi abanye abantu bano matric nje manje bahlele emakane edificate ezinkulu ingenxa yomsamo abanye bane qualification ahlukahlukene emsebenzini efuna ngabasebenza imisebenzi emkhulu ngenxa yalinto yamanzi amnyama pholoba izinto zibophekile amanzi amnyama pholoba umgogodlo wempilo umsamo siyawulungisa gelekeqe qale phansi abantu babuye emendweni bahambe bayoshada qale phansi abantu abangashadile bahambe bayoshada abangasebenzi baphume bahamba bayosebenza baqashwe pholoba emsebenzini. Ngiyazi kuningi ngingasa ekseni silokho esishilo ukuthi yini nani asiphethe ngokwesihlanu bese siyavala ukuthwasisa pholoba uyathwasisa ukuthwasisa amagobongo hayi ngima uziya ngasedlozini pholoba into zabantu abadala hayi ngeke ungithinteke pholoba ukuthwasisa amagobongo pholoba into yami Ningizimu Africa worldwide benhlelo no MC Pholobase kanti bengihamba nodokotela uMhlongo waseMgababa earea 7 ngasesitolo kamthathelwa okwakho ukuthi umshayele ucingo enombolweni ethi 083 406 8658 asiphinde 083 406 86
8658 asibonana kwivideo elandelayo nakanjani sobe sisakhuluma zona indaba nodokotela uMhlongo. Akulayo nabahluphekile bebabasondela sondela emkhunjini yalo yakhonizwa yimsipho uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yalo yakhonizwa yeyishideli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalo khona uzophila Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikanowa yeyigibela umkumbikanowa nawe sondela emkhunjini kanowa khonuzo kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala